ubu ngubu ibihugu birenga 12 byose hamwe byafashe umwanzuro wo kwamagana cyangwa se wo gutemera itaka M23. Urumva kure bice yafashe no kuva mu gutakaza Bukavu, igatakaza na Goma na za Sake na za Minova. Ubu France bwavuze ati M23 wowe udusohoye uno mwanzuro, ndagira ngo ufate umwanzuro ukomeye cyane wo gusubira inyuma cyase. Ingagi Empire kanda subscribe, share, comment ndetse niwibagirwe na like. Ingagi Empire, urubuga rwanyu. Amahoro y'Imana nshuti za kadasohoka bavandimwe basangira ngendo dusangira urugendo rugana mu ijuru. Nanone turagarutse tuje komeza gusesenguzi wombonye bwa mbere banyita Mutwara Sibo, ariko wowe udukurikiye kuri channel yitwa Ingagi Empire ndabizi nagura kanda subscribe, reba hasi ureba hano handitse subscribe, ukande subscribe byaba byiza ukoza no kazogera kugira ngo uzajye ubona notification buri uko twaprodinze ikiganiro. Tuje no komeza gusesenguzi. Niba mwamaze gukanda subscribe kuri Ingagi Empire, nizere ko ibintu bimeze neza. Tuje komeza y'ubusesenguzi. Ikaze turacagagura vuba mwana tubwiye ngo ntitugatinde. Ubu ngubu rero akatwita twinjira ku meza y'ubusesenguzi. Twe dusesengura amakuru aba yasohotse, nabo twe breakinga aho dusesengura amakuru aba yasohotse, tukareba ngo ni igiki kibyihishe inyuma cyase ayo makuru yaragamije iki. Ibihugu by'inshuti na Amerika bikaba byamaze gusohora itangazo ritemera hitaka M23. Ibi bihugu bikaba byasohoye itangazo ridashimishije ku mutwe wa M23, aho byayisabye gukurikirana bikubahiriza wa mwanzuro w'akanama Karoni 27 iriya resolution. Kandi murabizi iriya resolution ukuntu iteye kuri M23. Turare tubisesengura turebe ngo impamvu yabiteye ni iyo. Urabizi kwege twijira inyuma y'amarito. Ntago ari ibyo ngibyo gusa, nkuko tubikesha ikinyamakuru BBC baravuga yuko umutwe wa M23 ubu ngubu uri murashinjwa kwica abantu bagera kuri 21. Ibyo byavuzwe na icyo bita Amnesty International ifatanyije ndetse na Human Rights Watch ikaba yavuze yuko byonze bikunze ifite ibimenyetso ngo by'abantu 21 biciwe mu mujyi wa Goma mu kwezi kwa kabiri, ndetse ngo nabandi benshi, ariko ngo 21 nibo bafite ibimenyetso. Ibyo rero turabisesengura turebe, turagana ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko nanone mu nkundire nimuve ku murongo, ahubwo reka tukurikire twinjiremo dusesengura turebe n'izindi ngingo ngira ngo tuze kuzibonera umwanya twagiye. Ubu ngubu ibihugu birenga 12 byose hamwe byafashe umwanzuro wo kwamagana cyangwa se wo gutemera itaka M23. Byasohoye itangazo byanze bikunze ridashimishije kuri M23. Bivuze iki? Byasohoye itangazo n'ibihugu bivuga yuko umutwe wa M23 ugomba rwose kubahiriza imyanzuro ya Loni, ndetse byanarimba uruni nayo kubahiriza umwanzuro wa resolution, iyo bita resolution ya 27 kandi mwarabibonye uwo mutwe ubavuga ngo kubahiriza ni umutwe ukomeye cyane. No ngingo ni ingingo idashimishije kuri M23 kuko bisaba kurekura ibice yafashe, ingabo z'amahanga zikava muri Kongo, kandi urumva kurekura ibice yafashe no kuva mu gutakaza Bukavu, igatakaza na Goma na za Sake na za Minova, ahantu hose yafashe igava igasubira inyuma. Urumva ko no mwanzuro ugakaye cyane. Sinzi niba M23 iri bubahirize, ariko niko basohoye iryo tangazo. Iri tangazo rero tujye kurireba twumve ngo ni ibihe bihugu. Kwanza reka duhere kuri bino bihugu byagafashemo kugira ngo bibwire M23 kubahiriza ibyo bintu bidashimishije kuri M23. Igihugu cya mbere cyafashe cyasinyeho ni igihugu cyitwa Ubufaransa. Ubufaransa bwavuze ati M23 wowe udusohoye uno mwanzuro, ndagira ngo ufate umwanzuro ukomeye cyane wo gusubira inyuma cyase wo kubahiriza imyanzuro ya Loni, cyane ko banashyigikiye ibyatanzwe na SADC ndetse n'ibindi bihugu bindi byagiye bigira uruhare. Banashimira no muhuza, banashimira abantu bose bagize umuhuza, ngira ngo mamwe bikurikiye kwe twaje ku breaking amakuru. Igihugu cya mbere cyasinyeho rero ni Ubufaransa. Ubufaransa bwasinyeho. Igihugu cya kabiri ni Ubuholandi nabwo bwasinyeho, buravuga tuti M23 nabwo bwasinyeho. Nabwo gusa hari na Sweden nayo yabishyigikiye, nabwo yonyine. Twaje turebe hari Ububirigi nabwo bwasinyeho. Ikindi ni Ubudage nabwo bwasinyeho. Ikindi no ubumwe bw'Uburayi no bwoza European Union Européenne.
byose nabyo byasinyeho, urumva n'ibihugu byose bikuyemo i Burayi by'umwihariko nabo ubwabo babisinyeho, baravuga ati yego ibyo tutabishyigikiye. Ntabwo ibyo gusa, hari Ubusuwisi nabwo bwashyizeho isinya, Ubusuwisi ndetse hiyongeraho na Norvege nayo yashyizeho isinya, hari Canada, ntabwo ari Canada gusa yongereho, ndetse n'Ubuyapani nabwo bwashyizeho isinya. Kandi ntabwo tuvuze ibyo ngibyo nyine gusa, hari n'ibindi bibura twakwibagirwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ibyo bihugu byose byasinyeho. Noneho reka mumfashe, murabizi ko hano ku Ngagi Empire murabizi ko ntabwo tujya dupfa kumva amakuru byose ngo birangire, turashyiramo n'ubwito tugasesengura tukavuga ngo kubera iki ibi bintu byabaye, kubera iki, reka turebe ngo kubera iki bino bihugu byose bingana gutya byibumbi hamwe bigahita bivuga ati reka dufate umwanzuro, kandi umwanzuro ntabwo ushimisha kuri M23. kubera iki bawufashe, reka tubisesengure, tubafashe kubisesengura. Abantu bamwakurikiye amakuru n'icyo mwadukunze ku Ngagi Empire, mwakaze subscribe, reka tubafashe dusesengure impamvu bishimangira byari twababwiye ubushize, ubwo twababwiraga yuko Kisekedi yarakaye. No kuvuga ngo reka dusubire inyuma gatoya, ubwo turi muri Uganda, muri ku gihe inama yo mu karere hano yari yateranye muri Uganda, igihe perezida w'u Burundi yari yagiye gutanga inkoni y'ubushumba, agiye kuwuha ibitabo gukora handover abihereza Museveni kugira bakomeze ayobore kara kanama. Icyo gihe Museveni hari story ababwira kuntu hari inkuru y'abaperezida bo muri za 90s, muri za 90, kuntu mu mbuto yaje gutabara mushuti we, yaje kwatabara bikaragera ubutegetsi bwa mbuto nabwo buhirimye, kandi n'ubundi ubwo butegetsi yaje gutabara ngo bwagombaga kuvaho. Ibyo ngibyo rero byakanguye Tereze Kayikwamba nawe yari ahari, Vegineri ngira mwaramubonye, birongera binakangura ubwonko bwa General Neva, perezida w'u Burundi, bahita biyemeza kwinjira mu ntambara direct. Aho rero Kayikwamba komeza busesenguzi yarasesenguye nawe, arafatanya na Kisekedi, barareba busanga wa mugani ubwo bumva yuko ari nk'amarenga Muzee Museveni yabaciriye, ababwira ati ubutegetsi bwanyu bugomba guhirima, nuje kubatabara we Murundi nawe nareba nabi bizamubera nk'uko byagendeye mu mbuto, nk'uko byagendekeye mu mbuto. Ahangaha rero, byatumye Kisekedi itarakara, ibyo twababwiye komeza busesenguzi ngira mwarabibonye, yese arakarita ariko yatangira gutangira kwiyenza ku cyo bita Alpha Mine. Nino company icokura ibirombe muri Walikare, aho yatangiye kuvuga ngo ntabwo yujuje ibisabwa, ngo buriya ngo umuntu yanayifunga, ngo nuko ngo inteko mwese mubona ko inteko ishinga amategeko y'isiterana itangira kubyigaho, batangira kwishinja ibyaha. Ibyo rero byose byereka Amerika yuko ibirombe byabo bigiye kwifata kunda, kandi Amerika ifite ubwoba yuko bayifashe kunda, cyase bira birombe bye bya Alpha Mine nubwo bwose harimo n'abandi baterankunga, ariko Amerika nishyiramo koko kanini nikuramo ibintu byinshi muri kiriya kirombe. Kandi Amerika ifite ubwoba yuko Ubushinwa bushobora gukomeza kuyanikira bukayisiga n'ubwose n'undi bwayisize buri imbere, ariko Ubushinwa bufite intambwe ndende, bityo bigasaba Amerika nayo kutarangara. Rero Amerika isigira ubwoba, iravuga ati kuva Kisekedi tumurakaje twanze gusenya M23, ikindi noneho yamenye yuko n'ubutegetsi bwe bugomba kuvaho. Kuva rara akahereka turebe kuntu twamunezeza, nibwo bahise babwira Maxime Prevo, ngira ngo ibyo twari babwiye komeza busesenguzi abantu bakurikira Mutwarasibo TV ndetse n'Ingagi Empire, Mutwarasibo TV ndetse n'Ingagi Empire, ngira ngo murabizi yuko rwose turabikurikirana cyane, twabibabwira neza. Twari babwiye igituma Maxime Prevo yagiye gitaraganya akajya muri Katari, nta rundi rukundo, ahubwo ntari kintu yari agiye kurebayo, ahubwo yari agiye kubwira umwami wa Katari ati gira kuntu bigenza, urebe kuntu twakurura Kisekedi umugajinya tukawugabanya, kuko ashobora kurakara agahita afunga Alpha Mine, yayifunga ugasanga tubihombeyemo. Kandi Alpha Mine murabizi gucukura ibirombe, kandi murabizi ko ibirombe by'Walikare ari Alpha Mine ibicukura. Ahangaha rero, ahangaha twari babwiye, turavuga tuti ubu uko mubibona, ubu nguko mubikurikirana, ubu ngubu turababwira ati abazungu buriya bagiye kwicara bashake kuntu babigoronzora. Icyo gihe twarababwira ati byanze kunze bari bushake ingingo zikasa M23, cyangwa se bakabana na Kisekedi noneho bakamurwanya ku buryo buri open. Ariko rero babona ko ikintu bahisemo noneho ni ukwamagana M23 bakayitemera hitaka kugira ngo barengere inyungu zabo, batabafungira ibirombe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubu ngubu M23 irahangayitse kubera yuko iri tangazo nago ricira akaruruteka, nago riyifavoriza. Ahangaha rero urumva ikindi biragoye. Andi makuru no twagira tutabagejeje, tutatareka kubagezaho andi makuru, nuko ubu ngubu ikinyamakuru cya BBC cyasohoye itangazo, cyasohoye amakuru avuga yuko Amnesty International ndetse na Human Rights Watch barimo bashinja ingabo za M23 kwica abasivili b'abaturage muri Goma.
ntabwo ari byo gutyo gusa, banavuze yuko abagera kuri 21 bose bishwe na M23, ndetse bagiye banamanuka hasi bavuga ko benshi bari bafite ibikomere mu mutwe yuko barashwe cyangwa se bakubiswe mu mutwe. Ibyo bintu rero byose babishyize kuri M23, kandi banavuga yuko atari abo 21 gusa, ngo yewe muri abo 21 harimo n'umwana mutoya cyane, ngo nawe ngo babimukoze. Ngira ngo iyo nkuru mwayimvise ko twaje gusesengura amakuru, ntabwo twaje kubreakinga, ariko rero angaha M23 yakomeje kubihakana. M23 yize ku muvugizi wabo Obita Lawrence Kanyuka, hari itangazo nawe yahise asohora kuri X, mu nkunde turirebe turisome kugira ngo duhite turi twumva kuntu byagenze. Iri tangazo hano reka rero na nsome akantu gatoya, baravuga ngo umutwaye M23 wishe abasivile nibura 21 igoma mu kwezi kwa kabiri, nkuko bivugwa na raporo ya Human Rights Watch yasohotse uyu munsi, ivuga ko abarabo wemeza neza ko hari ibimenyetso ko hari n'abandi benshi bishwe. Ngo mu gusubiza ku birego biri muri raporo ya Human Rights Watch, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa kuri X avuga ko iyo raporo hamwe n'iya Amnesty International iheruka gusohora ari ibikoresho by'inshikizamatwara bikorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Nuko ko yabivuze nibwo busobanuro nawe yatangaje. Ni muri rwego rero n'ibindi mugiyeho kuri BBC gahuza miryango murebe, murabisoma ibindi birenze kandi muri na hano ku ruhande birimo nazamuka. Abazi gusoma mukomeze musome. Reka twibaze impamvu nta yindi. Impamvu iri no tangazo ryasohotse cyase ana maraporo yasohotse, ibi byose nibyo gushimangira bya bindi byabo muri nyako Kisekedi twababwiye tuti Kisekedi yese yumva ko ubutegetsi bwe buzavaho, yewe n'uwaje kumusimbura nawe ubutegetsi bwe bushobora kuhaviramo ahita afata ingamba ikomeye cyane, ararakara ariko yaragiye gufunga bira birombe bya Alpha Mine. Kujya kubishaka kubifunga rero byatumye Amerika itigira ubwoba, no itibwira inshuti zayo n'abambari bayira bavuga ati umusohora itangazo turi kuntu twakasa M23, kandi twarabibabwiye n'imiryango myinshi rwose imyinshi bari n'ibikoresho irakoreshwa, barabibwira ati kora ibi cyane ko mwumvishe ko nk'ino raporo no yasohotse ngo yarakozwe ngo mu kwezi kwa kabiri. Ibaze nawe mu kwezi kwa kabiri turi mu gatandatu reba igisohokeye, urumva ko byanze bikunze baba baratayiminze bakavuga ati iyo kiniki tuzayikoresha nk'intwaro dukasa uno mutwe, tuzakoresha ino tekinike dushyira hasi no mutwe nuko ngo ino mitwe nayo hari ukuntu igenda mu nyungu za politike. Gusa M23 nayo yabashubije bavuga ati aba ngabo n'urizo raporo ni ibikoresho by'ikinyizamatwara bya leta ya Kinshasa. Ni muri ubwo buryo abari badukurikira rero kambasabe mukandi subscribe mukomeze kubana natwe Kungagi Empire no kuri Mutwarasibo TV. Kungagi Empire no kuri Mutwarasibo TV, mukomeze mukandi subscribe dukomeze kubana ibihe byiza. Ciao. Ingagi Empire kanda subscribe, share, comment ndetse ntiwibagirwe na like. Ingagi Empire urubuga rwanyu.